Sasisin pat ka Temreboy district kalayok biang ban peniang ya kanam ka burom hakaransan ya kop the babriu. Hakabakawei ka the babriu jong ka district kalala ban warak biang ya kanam ka burom aden ka jingjob jong ka ya kanam ladu kum ka Miss Queen of the Universe Arja Kapra. Kani ka the babriu ka balayora ekani kanam ladu ka de ka samla Nadia Mary Simli ka baderu ka khon jong ka kong Tribon Simli baduba CB Chetri ki basong basa akasnong Sumer Burwa Repoy district. Kasamla Nadia Mary Simli kabalayora teng ya kanam kum ka Miss India Glamour House nam Arja Kapra kalayolat banik isi benta haka jingekop ya ka Miss Queen of the Universe kabadang syukut shen hapo Porti Hotel kabadon hapo South Africa. Hakani ka jingekop kiladon haduk kumba lai pesan haduk saupongut ki thei babriu na keleng ka perthei ki balawan bensi menta banyak kini ekate kanam thei babriu. Nalor kasamla Nadia Mary Simli kabalayora ekanam ladu jongka Miss Queen of the Universe Arja Kapra ka Carla Van Zyl na USA kalayora ya kanam kum ka first runners up bat kasamla Hundaka Hawaki napok kani ka jela Meghalaya kalayora ekanam kum ka second runners up. Ito ni ko ngayon ko abang naing mo yung plate right and mo de banbat mo mga pahiro ni klima bat kum chui ki bahiyong jama baro nama sem ko ka tindan lang jungki tinai musim jungki hamla ban pahiro kan ka thong ban ngalawan ra ro kita kanam mo kimi nei pa chama bat kum chui ki bahiyong masam chama bat kum chui ka India baro Bila itu kato kanis panggani ka competition ka village po South Africa. Dia kani ka jing le juni nong ngasu mu ba mo yung play track na bala. Ai kani kala dia mo makanya le kan participate ke. But kum chu ngalayo experience different experience. Balang ba kani ngalayo kundu. Internationally ngalayo kundu pon ha ki brio. Kumno bal like nala your experience na kiro kunjo kuno bakan em makanya Cik nangis mat ke ga thong juki to kumanga winner ayo in kanam mo with this crown and sash money is no issue for me but for me everything is like I want to do something for the coming youth pabane enam takalawai jumpi youth kami minta. Okay, tiba kita dulu. Hundaka jai. Jai wait. Okay. Najuai. Tiba hakane competition ka pi ka kadana yu pi yo lalu picok. Hakane competition ngalawan haka second princess mengawan kadan balai. Nakawai pat ka competition ngalawan haka kadan benengkong kata kadai ka nation of rainbow nation of 2018. Kisah hukum no bapa job begini ka. Ni asnya kemenci kata ya le setengah ai mo yo play rakan nama bakula ai ni company ka opportunity mo bangin dia ban station benta sabari plus bangin dia ban showcase kita talent pagladan and ngin it's a competition, it's a challenge to speak our voices, to speak our choices kay ya ka bangi kang ya ka bangi kuan ya ka bangi that we want more in the future.